bara kami singa fanande deebisu qabda amma la studio harawa kale edison studio mashallah wallahi baga mucha yo gammadeen bare to karam sidro sente ada gine aywa ana amati kujone ko harero tera woni hakuma wona wan kabdu to tedeta bellama male amma to ko baratti erga herumte punyan ke duranu batte da siketa olbade what is the problem that is what is the problem punyan de siketa olbade si oljira khadebi khana debisu ana biramit acholjira debi khadebisu Allah hada yataye inni lamma fa adin kunama yaro dera bashannana ture Facebook kanarra TikTok kanarra YouTube irra bakka hunda bashannana ture amma mo masha Allah tabarakallah jaarta gurraacha dheeraa akka anaa tokko argatte yaa namni gurraachi keeti isaa diimadha baga rabbiin jaarta gurraacha si kenne maaliif I'm so happy anama yeroo shamarran babbareedina keeti kun dhiira gurraachatti heeruman tasfa warri akkanaa kunniin bilaakonni kun tasfa qaban beeyna tasfaan olanya mee dhiibban waa'ee warra koomentii kanaa fi laayikiin kunii fi viiyuun kun hagaati heerumee fi hagan heerumin duraan singilii fi gaafa mameerii taate kana jidduu jiru maa inni akkami dhiphanne amma shamarran gariin wanni na heerumneef tokkoffaa firiidamiin daansii hin argatanii lammaffaa suuraa akkana jiranii akkana jedhanii akka irraa atillee duraan hin qabdu jechuu koomenti duraanuyyuu akkana jetteen kaatu erga heerumte yoo laayik koomentii kunii social media yeroo fayyadamtu nama ittiin barbaaduuf miti namoonni ni jira irra baay'ee shamarran keenyas ta'ee dhiironni Facebook ittiin janaajanu warra banatutu jira itti dubartoonnis akkasuma dhiira fi dhalaan nuti hundinuu ni qabna jechuun waan kana yeroo duraa ati eenyummaa kee kabiraa social media irratti barsiistee nama eegas booda eega heerumtee wanni jijjiiramu hedduutu jira yoo eenyummaa kee networkiin isaa godhe qabira Harambut. Harma gabab se khara gafi baraka dabartu khaira si khuta. Social media dubartini yo herumte tanarra si khasechu. Idi shi ni kamfat yani norma amma duran nin sirba amma le sirba namni adorge takkalle nun jiru jaarsatu nama dorga mali wonno kun soba dirarra balakanan khayna namni to ko khasi jalatu wa hunda khayti wajini khasifu yoro sifu murtesu yodi guyuma to ko agarte guyuma to ko ni teherumte waye khayti wani bayne ftari wana kasira si qabu danda yo khasidor gulle danda namni waye khayti be khumo yoro dertu khasi be khumo wa hunda khayti wajini sitir namni social media rasi dorge hindando atumani gafan jaarsa argadden social media disette planan baafati male sani inni bira mutan palo gawira jijirama warota diba khara commenti warota inboxi khaysansi barreesuf mal khayette namni takka herumnan yo duran kabajana biratti qabatte yo duran namoota wajjin haasoytu san eeggata namni sharafa qabu wajjin haasoyti ati heerumna akkaataa ati heerumte si dubbisan akkaataa akka nama dhiira jala jirutti si dubbisan sababninis inni sunis dhiira ka wajji jirtulleen dhiira yoo akshiina biraa agarsiiste ka wajji jirtu caala isa dura waliin haasoyti santu si tuffata waan ta'eef kabajaa kee eeguuf yeruma dura osoo bultittiin seenne namoota filattee waliin haasa'u yeruma dura namoota wajjin haasoytu sani yani namni sun nama akka makkate beeyte waliin haasa'u inni karaa commenti yo khadiba like bi malitti khajette way yo oso commenti nama jirte gafana ne rumisanin do jechu tajeta akawan ana wajji galani waye khenya khayse senani wan be khani bi khambayne wan dibbata ka jamu fere garu guyata ka debin kanine
deebii kannuufi waan hin barbaanne. Osoon deebii qabuu garuu kannuufi waan hin barbaanne. Dhiibbaa hedduutu jira. Gisee heerumte huqqattee siin jaakama. Duraan bareedduu qashti jeessi baarsutu mucaan maalii si godhe birroo taate dhalaanis akkasuma itti gurbaan si tuute gurbaan wanni si tuute kan jirtu dhalaani wallaahi naamusa dhalaa yoo bultii wanni jijjiiramu hin jirtu jechuudha. Laakiin aan godhani yoo wannoon jenne mee warroonni badan kun maaliif badan kun ati baduu didde anamma gaafa heerumte kun bakka caaltulleen baddee jedhe gabrummaa jala galtee yaaddaa ture. Kun aduun banne warri badan sun maaliif badanii yoo kanatti maaliif baduu dhabdee maali warri kun yoo heeruma shamarri guutuun badda ati maan badi kan dhuunfaa ka'e. Yani duraanillee waa'ee siyaasaa hin beeku agam beekutti garuu akka yani waan hin beeku waan uummata fayyada jiru yookaan uummata kiyya gargaara jiru kan hin godhuu ture na argaa badha mimicciiramee akshina nama harkisuu fi waan shamarran irra baay'een keenya nuti hundinuu ni beekna warri shamarranii akkanatti hin mufanne. Namni akkasii hawwu waan ati gootu osoo hin taane noormaadhaani noormaala fi xiyyaa ta'eetiin waan uummata fayyada jiru yookaan waan anatti tolu waan ana gammachiisuun godhuu ture. Ammaan tana immoo waan sanirraa jijjiireetiin inni tokkoffaanii muuziqaan dhiisee inni na dhoorgee miti. Inni lammaffaanii dalagaan eegale waan sooshaal miidiyaa qabdutti waan hedduu fayyaduu dandeessaa waan hedduu gochuu dandeessaa uummata kee gargaaruu dandeessaa nigdii fi keetii uumtee dalaguu dandeessaa yeroo san keessatti waan kana dalaguu osoo hin danda'u carraan akka amma qabu kuni yeroo san hedduu ulfaata mana arabaa keessa teessee walitti siif hin deemu jechuudha. Kanaafin dalagaa waan hin dalagatti jijjiireef sooshaal miidiyaan qabu karaa hojii waan hin jijjiireefin muka waan baduu dhabee taha garuu siif hin mijjatu. Osuma yeroo qabdu sa'aatiin hin dandeessu bas akka duraanii sanitti sooshaal miidiyaa fayyadamuu dandeessu. Garuu dhibbatti wanni si dhabamsiisu takka illee sababni jiru takka hin jiru yoo tummaan duraan kaayyoo qabaatte gaafa akkasii saniin bakka ejjennoo takka yoo qabaatteen ala jechuudha. Yoo jaarsa hin hafnaat. Andanyaa qixaat. Asli kau nak kata? Miau menamen filter menamen nak kau kata? Ada ምን እነት አሁን እኮ አንቺ በተኛሽበት እኛ ስሜት ውስጥ ገባን ተቀጭ እንደዚህ አትበል ይልካት እንደዚህ ነው ችግር የለም አስሊ አንተ አሸንፈኝ ልታ እሺ ሁሉ ምን አመከረን አላህ ወልካት ግን ባንድ ሺ እንትን ነው አማሪ ባድራ ፊልተር ካርታ ይማም ሴቲ አንቺ ነሽ ማም ይቅጣሽ አትምረጃ ቅጡ በሉሽ አንደኛ ቅጣት ያሚ ያሚ አቤት አለውኝ እኮ ካርታ ይማም ቀጥል እንጂ የጠበቅን ነው እሺ እሺ አንደኛ ቅጣት ጫልቱን አስቀይሚያት እስኪ ወይ እኔ ጫልቱን የሚያስቀይም ልብ የለኝ ተፈክቻለሁ በረጋ ማለት ጎበዝ ጎበዝ ሁለተኛ ቅጣት እየሰማሽ ነው? አዎ እየሰማሁ እኮ ነው ያለሁኝ። ኦኬ በአስማት ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለውን ተርዚና ወደዚህ ያዘው። አትገባኝ ምን እንዳለ ሰምተሃል? አሁን ምንድን ነው የሚባለው? ሶስተኛ ቅጣት እስኪ እንደው በጣም ቀልደሽ አስቀኝ እኔና ምርጥ ቀልድ እኔ ብቻ ነው እንደምቀጣው ከእኔና ጫልቱ እኮ ነን አንቺን አስደምሮሳን ጫልቱን ነው እንዴ ሶስት ያ
ሁለተኛ ቅጣት ምንድነው? ሶስት ፍላወር ሁለተኛ ቅጣት ሶስት እዚህ ሶስት እዛ አባቦያ አስማት ሰርተሽ እዚህ ጋር ያለውን ጫት ወደዚህ ማዞር ጫት እኮ ሄደው አባባ ፈጋይ አስማት ስሪ እንጂ ሁለት ፍላወር ፖሬዝ ዋንቢ እኔ ጋር እኮ ጊፍተር ካላችሁ እዛ ቤት ስፒድ ቻሌንጅ እየሞሉ ነው እኮ ጋይስ ደብል ነው ለባሽና ደብል ታታ ፋሚሊ انا ما خدت اللين بين نتبتني بالله عليكم ما في دي سيقولي بس ما كده دارتاد وانت قرايرا ما انو ما كبتي كان كو جاء صديق كويو هنا داب دوره مونه بر مستي ادبين جدك jadi kain ታፕ ጋይስ ነው ጋይስ አጥቃጭ ምን እንዳይናዱ እሺ ቅጣት ቀየርኩልሽ ቁሚና ሸሊ ማለት መሸለል እንትናን አስሊን ማወደስ እየሸለልሽ የኔ ማስልዬ የጀግና ልጅ ነው እኔ ላንተ ሞቼ እኔ ልኖረው አስሊ ሸሊ እስኪ ሽለላ አራብ ተበለው ከፍ አድርጊልኝ እስኪ ወይኔ እንደዚህ ሆኜ ልሻልላት በለልት እሺ ደስ የሚል ሻልይሽ ባዩ የኔ ማስልዬ እጅግ ጥሩ ነው የኔ ማስልዬ እጅግ ጥሩ ነው ሻልዬ አላውቅም እኔ መሸለልና የሚባል እራሱ አላውቅም አንደኛ ቅጣት ጫልቱ አንደኛ ቅጣት አከለ መጃለ ለነራቀ በመመራቴ ነጀነጀን አቤት አረባላት ዳታ esa barriam fidawantan lama fa ባላት ዳታ አገባ ፋርቲ ሚሲንኮቲስ imbeo dugan beo ayya lama fa no sinis jirti kuno samira jinjanaan betu yeroo dhiyo heerum wallahi beo ene ana mushura disida ne sabident jana isatti bikinjira እሺ ሜጋ ሀቅ እሺ ጅንጀናና አፉ አስሊዱማ ከነ ጀቹዳ ሜ አስሊራ ዋናት ጃለቱ አመለት ጃለቱ ዱአይ ጀቹዳን በረች ትገዲስሽ አሚን ጀነ ነው ዱአይሞ ያ ዱአይ ጋይስ ታፕ ወንደና خلما فخ زدفا خدما خدما amma mamma fare intana wajana jalsi nasrti tapi gora ladafa siga tapi gora asli mosa achuman mucatti kana guys tap goda ninga tap sadafan intala kana jechuda mutut godi arabsi maqas wan bismillah tay to ko fama jeti una jeneti lama fa asli duai godi jet wan si rashiti to du to kafan ba isa duai na wari waka khaba jela na nin duai goda re live galche an duai godu mbe ko ayya duai godi beida jinjanaan beektu du'aa gochuun beektu nama rabsuun beektu duai gochu na wajja lakki nama rabsun be ko ita kana mana rabsene guys tap guys ya asli yalla adwa mo sirri si goda mo okay kamatri amin jaani ayya amin lenar kulkai tap goda hai
ajaa'iba waggaa dheeraa sooshaal miidiyaa irratti beeku rabbi si milkeessu. Amiin. Yaada muraada si qabu. Amiin. Niyyatti hunda rabbi si faqan. 6 فلور. Amiin. سدست أبو Harka kiyyan jirtu nikaa sii kannaa sitti gadaana